حبس و زندان کورو تاری خوام نایه هلبستکه بێگومان gelekî xweş ya rehmetî şairê Kurd Yusuf Beraziyek weke bêbihar jî nas kiriye. Ew ji beraziyên Kobanî ye. Wî gelek helbest nivîsandin bi helbestên xwe hate hezkirin, hunermendan helbestê wî kirin stran, me jî guhdarî kir. Ew gelek caran jî li ser helbestên xwe hate girtin, hate kete zindanê û hate îşkence kirin. Rûdawê fikreke baş kir, hemû berhemên wî du bergan da kom kirin û weşandin. وجعشك أبينا قولي كتما بلاي قول عم بابو بين ضابو سريتشي متقو قولا مواربير قزبي وقناي متقو قولا مواربير قزبي وقناي بەسام مستەفا ئەو بەرهەم ئۆنی جەمهەف کۆم کرد سپاس ji بۆ ڕووداوێ ژی و دەستێ بەسام مستەفا ژی ساغ بن کۆ خودی لە شاعرێکی هێژا دەرکەتن لەڤەر ژی هێژایە کو ئەم سپاسییا ڕێبەبەرێ گشتی ڕووداوێکە ئەکۆ محەممەد بکن کۆ فکرا vê projê anî pêş û di encamê da her du bergên gelekî mezin derketin diyarî mikirin îro ev jî her du bergên bêbuharin Yusuf Berazî ku di sala 1930 da ji dayîk bûbû 15 mehayekê di 1900 jî koça dawî kiribû nav li vê berhemê hatiye kirin koberhem hemû 10 dîwanên wî di van du bergan da hatine kom kirin ev her du berg ji 1340 rûpelan pêk tê li ser welat netewet civak û evînê ew helbestên bêbuhar yan jî Yusuf Berazî hemû هاتنه کوم کردن دوان برهمان دا وقت مگود بسام مصطفى و کوم کرنه ولسر گلکی وستا کر و ایرو کتا دستی مه دم استودیو بسام مصطفى نویسکار و ورگر دیوانی منه بسام بخیر هاتی هر جارك واز تم تلفزیونی بسام راستم ال سر کمپیوتری مجول بود نتیجه ده هر دو برهم درکتن دستی تصابه بسام راستی گلکی هیجان هم جوان هاتیه چاپ کردن هر دو جی هم جی 1340 روپل تشتکی پر عظیمه اما بیشن از خواستم دست بیکی بذارم اف فکره و پروژه چاوهات روژه فی بله که بخوین گلک سپاس جبوه براستی یعنی او جبری دجی فکره کو پیویست برهمین حمو هلبستوانین ما تایبەتیان بێژنیە ڕۆژاوای کوردستانê ژنوڤە بێنە چاپکردن ئەنگۆ ji ber çapên kevin gelek xirabin bi rastî ji ber wê wek dizanê jî ez gelek caran înhavsa çê dikim li ser şairên me helbestvanên belê a me yek jî li ser rehmetiye bêbuhar jî çêkir beriya nîzîka ez neşaş bim salekê sal û nîvê a me çêkir li serê li wir jî hevkarî me Umer Kalo kira مجارة بولتنا رجاوای کردستانی کل سر رادیوی هنگی پیشکش دکر وی جید وی برنامه دا نویه ببهار آنکو آزاد برازی کرا میوانی خو وانجی براستی بله وانجی گله کی بحثا برفراهی بحثا و مسئله کرن و ککی آزاد بالکشان سروی که کو گلک برهمین ببهار هنج نهات نچاپ کرن و وک وسپاسیا ککی اکوجی کر براستی رو ببره میگشتی او جی گهلوی برنامه دبی و جهد دوا أو جي في فكرة جدي وردقري براستي دبيجي يعني شما هالبسفانة كي وكا ببهار حتى أنها حمو برهم من وينهات من شاب كرن وخد دبر فيكي أزجي سباسيا ويتكم براستي هرشقاسي كداوي جزيدبو وبلكي نيزيكا صالو نيفيجي أمبيرمان لي أسباسي تكم جو سباسياوي وروداوي وخدام بركاركي وها صالو نيفك زماني تبر بله يعني جبر وقته قوتي كذل بخين جلك يعني برهمين وي نها برهمين وي بريجي هاتنا شاب كرن بيج ديوان از نشاش بم لي مخابن شابك جلك خراب بو يعني مروف تنكاري بو بخينه او قاسي شاشتي ريزمان و هلبت اوجي كسي جو شكر مو كدك دابون لي بلي مخابن استاوا جلك التيمبو زحمتي تشبون بس زحمتين كار
كو هاتن بيشات زحمتين سركه بيغمان دا آماده كرنا دو برهمين وهذا قالك زحمتي هذا ليه زحمتين سركه كو دركت بيشات بله شخوا وەک مەگوتی هەنێک جێ چاپکری بوون و هەنێک نەچاپکری بوون ئەوێ نەچاپکری نەڤیێوی ئازاد سپاسیاوی دکم گەهان دەمە بڕاستی بڕیا هەفکارێمە عومەر کالۆ ئەو چوو کۆبانێ و بخۆرە ئانین ئەو دەستنویس بوون هەموو بڕاستی باش یعنی ئەو یعنی هەموو دۆسییان دەبوون و باش پاقش بوون یعنی حتا حدەکی لێ مەسەلا دەمێ مەسەلا گەلێکی دەمژی پەنگ بوو تانیشتا گەلێک کارێندن ئەوش بەروێژ گەلێکی بڕاستی ساڵ و نیڤێمە و هەر کاکا کۆژی بڕاستی ئەو قاسی دلگەرمێوی کاری بوو هەر دخواست خلاص ببیان دخواست چا بەبەرێت دخواست ji بوو کووەکە دیاریژی بدە ماڵباتە بێبوهار زەحمەتی ئێک و تەکنیکی هێنە کەساژی ئەلبەتمە ناوات پێشگوتنێ دەگوتیە ئالیکاری کردن یعنی نەمتەنێژی کرد سەدی سەد زەحمەتی جبرك وەک هوندزان یان تێکستە تایبەتی هەلبەستە مرۆڤ نکاری گەلکی گوهرینان تێدا بکە حتا ji مرۆڤ بێ لێ هەنێکی بزاراڤایکیان بێژن دەڤۆکی یعنی گەلکی ناوچەیی هەبوو بەێ کۆڤاکی و بەێ لە سەرێکانیش ئەسیل ئەسی کۆبانیەکی ئەسیل لە گەلێکی ئەو ئەگەر مەسەن وەریت بووگارێژی و زوو زوو تشتا ناگوارن تشتێکی وسا جارنا قافیە دشکێ زانێ هەلبەستێن کلاسیکن وەزناوی خراپ بێ مەسەلەن ji ber wê em neçar bigire cara wek wê jî bêhêlin lê mij hemû heta nabêjin hemû teman sedî sed karekî sedî sed tune ye yani helbet wê hinek şaştî piçûk li vir û wir hebin lê heta ji me hat bi rastî me hişt got karekî paqij û kalîte yani çapeka gelekî paqij jî بحثا çi dike bêbihar divan van 1340 بحثا شتكي بحثا هل يعني هالبستفانكي قالك مزنا وكوجي اشارات بيدا قالك هالبستين بونا سترانجي دفا هردو برغان دل بوخين افد هردو برغين كوبرهم يكودو حمو برهمين رحمتي ببوار تيدنا يعني كسر بخازين بيجن ليكوينا سربكا يعني جي بخينا لسر هالبستي ويرا وستا حمو تشتيدا ده ديوانن پێنج بەری هاتبوون چاپکردن و پێنجی نهاتبوون چاپکردن و دوو جوانیان شیرەتانە هەلبەستێن شیرەتان بەێ ji bo zarokan ez dibêjin belkî min hek tiştê detin ji bo zarokan ji bo zaroka jî belê gelek helbesta ji bo zaroka jî dinivîse û ser helbestên neteweyî ne helbet helbestên civakî evîndarî me Mustafa jî nivîsa belê serkirdên Kurd jî taybetî berzaniye nemir nivîsandiye û gelek şehîdên Kurd û Kurdistanê rastî zimanê dike helbest belê behsa bi giştî dike yani neku em bêjin li ser aliyekî radweste yan ser parçiyê Kurdistanî bû بس ama yani jiyanawi vê dawî edî bû weke helaq ez bêjim li serêkanê dibû cihê xwe berberê jî kiribû weke mektebeke siyasî yanî komeleyeke ku hemû Kurd lê dibûn feqîr hat feqîr çû erê صد حيفو مخابن ود بيشغوتني داش غيني ديوانات تشتكي ديجا براسيت غوتنا خواني بيرامن او جي بخشانكا بكورتي جينا من راسي قالك خوش ببوهار تيدا بحثتك چند جاران كتيا زنداني دا چقا اشكنجا ديتيا وتعدا ج نارين كرد ديتيا ومثلا بحثات شيروكان فيسانا هل بستا حبس زندان جيدكا چاوا نویساندیا در بله بحثا خودک او لسر دیواره زندانه که نویسانده بو لدمات حبسه ده بو جو ناویج حبس زندانه و قالك هالبستين دنجي ده حبسه ده نویساندن بله قالك فقير بربر بو وقت قوتي حلاق بو يعني كسكي وها حلاقتي كارن يعني مروف چكاري بكي نشرمه برواجي وي جهه شانازيه جي ليه حق مثلا يعني جوسا باشتر بويا باش بروداو خدي لي دركتيان مثلا براسي دتشتين هيجانا بس هوني الفرب ساكنن يعني جت بروجي نود دستين ودا دستين بله اف بروجي ببوهار يوسف برازي بروجي يا كما يا روداوي ناداوي يا كما ويقالك بروجين دينجي ورن بتايبتيا كسين دجين يعني كسين مري اشو بنيجي بحثا كرد بيجن بيشتي كمرن ادي خلق جنو ام جهد دنوار راست يعني تفكرك وهيك لسر كسي يعني برهمين كسين نمري وكفان بتشتين هيجا بيش كيش
بله هەردوو ژیانە نەها بتایبەتی و سەدی سەد وەک گوتی باوایەکی فیزیکی بەرهەمێن هەموو بەرهەمێن مەلانوریە هەسارێ ئەو وەفات کردە بڕاستی ئەمە لەسەر یێنوی کار بکەن وان ژی شێوەیەکی وەها جوان و بەدە و بدن چاپێ هەلبەت بەلکی زێدەتر بنجی مەلانوری ئەس باوەرم بەلکی زێدەتر بنجی لێسەر کەسێن ساغژی خەبەراتە یانێ گەلک گازنان دکن وەک مەسەلا ڕەحمەتی محەممەد شێخ و یەک و گەلک هەلبەستێن بێبوهار ستراند نژی وی و کەسێندن وەک محمود عزیز گەلک کەسێندنجی محەممەد شێخۆژی مەسەلا ئەوژی محەممەد بەشارجی لە پرۆدیسەرێ من دەبێژێ ئەگەر زمانی مەکێ مایە ئەگەر ئیمکان هەبە هەلبەستەکەوی شخوا ئەمێ هەژمارێک ژڤان پرتوکان ئەس باوەڕ دکەم ڕوودا و ji bo malbata bêbihar weke diyarî bişîne Rojavayê Kurdistanê hem ji bo malbata ve hem ji bo xelkê me yekî Rojava. Belê sadî sedawayek ji armancên serekeyên vê projeyê bû ku wek diyarî bişên ji malbata wê nîzik bigihêvaj. Ka em beşekî Rastî gelek helbestîn xweşin kefam ji yek wîrot bala min dema dilbixwîn Newroz tevîkûna dema Newroz jî li herdem ji bo Kurda divê Newroz bê tê de dibêje gelê Kurd hûn zanibin çi sûda Newroz heye Newroz dara jiyanê jîn û pergala we ye ava ku pê hat avdan ji xwîna kalên we ye agir çima reng sora rengê xwînê bixwe ye dema em agir vê dixin ji ber agir reng sora ji sorî ruhnî dide yê wî nebîne gora berî rewşen çê bibe lêdan û ceng û zora heta welat bin dest be ev cejin ola we ye ji were tiştên buha bav û kalên we hiştin divê ev tişt bimînin eger hûn tev bên kuştin eger ev tişt nemînin hûn tev qilsin netiştin eger ev tişt winda bin Kurd ne ji bavê xwe ye. Dest xweş besam Mustafa spas ku te berda pir westa bûyî diber hemî wacibê me spas ji bo Rûdawê spas ji bo kak Akov rastî ez jî nizanim ev sirra çi ye kak Akov her giringî dide berhem û kulturî û hunerî destî xweş